Iba mentah kadik arp kena terik jong ubenai Julai. Buat hari mutas ngi dan ap ya ke Jumai ke jong syuting. Barang juga por ngaku ban keren kelum ru ubantai ru. Ya ubantai potenet. Namar ba kitu arngut dei kila pernah kam bakala plat ya ke Bible. Kila pernah kam bakala plat ya ke kerteng jong ublai ru. Ke Bible kadika ketin kadika kot kabaai jingkermen kabaai jingker kuing ba mdaira ban syak penting ban syak pensmit bat kawai ngako banong ya ubantai bat ya ban ong pastor la suk lamran na ban ong pastor kitu arngot dai you are a disgrace ya ka Christian community mesia shna narbet mesu ya nomna mesia mesu ya monetize bet ya katu kajing balan je mesia bat ngaku apa nang kawai lada mei ya kajing itu pau lada mei prophesize lada mei mat kajing posnil lani maybe lani mei withdrawal namte pada buat kind of withdrawal tamayok mei withdrawal ya kita ki prophecy so mesia rai keep it to yourself nai thu ngi ba ngi than long lat nyok tang kitu ki belang lanya tu ki belang yong jong mesia ma henry mangi bade ki real lang berat ngi te ngimle ramta basa kawai ngako ong yu bantai me waju penun kam klumar ya ki jingan wai jong ki balang press li don't misuse naile jakor naile stand up comedy era yang jumai press nomor ba it doesn't look good li but anak umno bantai li te me ong ba kepertekan wai arhajar fra mel mem tur bantai ke jing im jong me kala wai la slam te me tama mem suthura so jing im jong me kala wai la slam ba tama mem hadu mentah mem pasuthura li te sakawai ru waju bain thani gibalang giwai mar kinget bet uju ublai li waju ong re tuk tak dan ye waju ong re gitu me melak dei me haki sing khadu baki ong ki kres lam ler lak dei me bu syuting atrai you both of you dei will be the worst antichrist at the end of this la li pet menjuran banur ban keren ya mesia mesu ya banang mesung tov ha usut